Ima ljudi, evo nas ponovo ovdje. Igramo, danas igramo Call of Duty 1. I hajde da počnemo prvu misiju. Znači, pre ove misije imali smo trening, ali ja sam trening zaobišao. Hajde da počnemo. Idemo. M1, A1 karabin, super stvar. Udarit će ovog s bombom po glavi. Ej, krimi men, ušu pičku. Ja se zezam ljudi, aš malo da ginem. Ovaj jadni mikrofon ljudi, jedva prenosi. Slika će vam biti mračna, znam, iz iskustva. Ali šta da se radi? Tako vam je to. Evo ga ljudi. A tu si mali. Kurac. Sad ću ja tebe vidjeti. Mamo ti, evo ti ga, na. Ispucao sam 7 metaka od tebe. Nema se šišaš. Inače, dok ovo radimo, pitao me jedan moj drug, neću da ga imenujem, pitao me zašto na mom kanalu igram nešto kao Counter Strike 1.6, Call of Duty 1, Call of Duty 2, znači lupam te takve igrice, kad ja mogu da igram neke jače igrice. Zašto igram takve igrice? Zato što ja njih mogu da skinem, evo sad ću vam objasniti, zato što ja njih mogu da skinem za 30 minuta. A ove druge bi morao da skidam po 2 sata, 3, ne znam ni ja, možda i po dan, 2, zavisi kolika je igrica. Ali ovo je najbolja, ovakve igrice su po meni najbolje, ali ako vi želite neke jače, slobodno pišite. Kakvu god igricu želite, mi ćemo vam ispuniti. Znači, bacali smo bombu, čuč. O jebo. What? What the f... Ste vidjeli ovo ljudi? Jedan izginuo, još nisam čovjek. Rešeto sam. A nisam? Mantre. Bomba. Aleluja. 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 Ovdje ja svoje rukam. Ma znam kod me. I hvala vam ljudi što ste mi pobili pola moje jedinice. Hvala vam gospodo. Niste toliko baš trebali da se trudite oko mene. Mislim jeste da sam vam ja dobar čovjek i sve, ali toliko potrudite oko mene. To stvarno niste trebali. Ostao mi jedan čovjek, dobra boga, drugi i treći. Nema veze ljudi. Znači, ima ljudi, ali žao mi je oni koji izginu, jebi ga. Tako je bilo i u pravom ratu, ne može se to izbeći. Kad je rat, onda se mora i ginuti. Ne može se samo pobeđivati, onda se mora ginuti kao sad ja. Ama jebem ti. Pucaju to. Ljudi, evo nas opet na istom mjestu. Ne možeš ti ovo. Nemaš pobeći. Ano, hvala Bogu. Moj naštra. Ću da ti se na šiša majke. O, su ih raznali, brate. Ma, šta ležiš, mameti? Mameti. Bez tamo bacaj bombu. Dakle, sad pucaju. A ste izginuli, braćo. Gdje jurišate? Ajmo. Braća Amerikanci. Ljudi, ovdje bi bio kraj prve emisije, znači ništa posebno. Možda smo igrali 3-4 minuta, ali takve su misije. Doviđenja. Vidimo se u sljedećoj epizodi.